kiyya ka islaama nama abaaramaa miti amma sadarkaa ilmii barbaadachuu keessa rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi bi abii huwa ummi sallallahu alayhi wa alihi wasallam namni beekumsa barbaadatu akka karaa rabbii keessatti nama duulutti qixxaawaa jee sallu ala nabi hadiitha isaa gabaabseetumaan isnii والحديث في سلسلة السيئة حديث كنيس أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جاء مسجدي هذا نمني مسجدك يا كان رفي مسجدك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الرجو كبجا في اتباع ملئ علماء مسجد مجفاه بانا لم يأتيه إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه إني واني مسجد الوفاف مالي في خيري برسيسو في الوفاف يوغا خيري برچو دا في الوفاف يو كانت آده قربان كن أكا كرا ربي كيستك أبسو قدو تتهادا جي قربان كن صدركان إسا أكا نما كرا ربي كيستك جهاد قدو تتهادا قربان كن namni waan biraatiif dhufe ammoo akka gurbaa tokko yanzuru ilaa mataa'i ghayri meeshaa nama biroo daawwatuuti taayiwaan dheedhee fakkeenya kophee bitachuu fi miti kadhayte ati garuu kophoolee bareedduu achi agarte aboo kopheen tun riibbaak mucaa aboo kopheen riibbaak tun khaxariidha jechuun maal faayidaa qabdi aboo mucaa adiidas lalboo aboo tun khaxariidha jette garuu bitachuu fi miti ati masgiida waan nama barsiisu yooga barachuudhaaf yoo hin dhufne hunnuuti lal fakkeenyi akka gurbaa meeshaa nama biraa laaluu fi humna oduu qabu parpaslii kadhachuudhaaf nama dhufe yoo eessa qullu amma masgiidii bar nama dhabaa hin gargaarinaa isiniin jechuutti hin jiru bakkuma kadhaa hin taane namni ilmii baratu ragaan teenya bakka tan akka nama gurbaa tokko darajaan isaa karaa rabbii keessatti qabsaa'u darajaan jihaadaa asii fi asii miti bar dalagaan cufaatu ni citti gurbaa karaa rabbii keessatti qabsoo godhu malee hin cittu tasaanii amma qiyaamaan dhaabbattutti nutis jaalawwan kiyya ka islaamaa gara beekumsaa deebi'uu qabna ilmii barachuudhaaf tattaaffii godhuu qabna obboleeyyan kiyya sadarkaan beekumsaa waan khutubaa guyyaa jum'ataa qofatti tajalaatii fi tagubbaa qofatti himanii dhumtuu miti asii fi asii miti obboleeyyan kiyya ammas nama beekumsa qabu yeroo karaa rabbii nama yaama mindaan inni arkatu mindaa safaadhaatii miti rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisa imaamul albaanin طيب الله فرا صحيح الجامع في سلسلة كيست فيدي من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه الدال على الخير كفائله إني كجيل شاته خير الرتي كفائله أكنا ما هجة نمنسن هجته من داسار كتاجي أكنا ما دلقاسن هجته تي أما أنتنا فكين يتكا إسني فاهم إرهدون ما يولالتن صلاة أسري سنة إسي فكين إسي حافظن ندو فمسجد يرودو في ركعة لما قف صلاة إرهدون ما أما جالوان كي يكسلاما صلاتني أسري سنة كقبدو هنسو قرو سنة نقبد لمو مسلات أتي قبلاتي تبونا أبسيتي أبليسا كيسا نتليهاتي يا أبليسا كي يكسلاما بر رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم حديث إمام الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة صحيح الترغيب كيسا تفيدي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أكنا جئ بريا وبولي سكي الله رحمتها قلوا في نما عصري الآن درتي ركعة أفر صلاة جتي انتف ركعة أفرنتنا فيتو لما صلاة السلام عليكم جي أما سلام صلاة فيتو أفرنو بكتك ولكبيتي تهياتك كان صلاتي يو أكنت ركعة أفرنتنا صلاتي
du'aa'i rasuulaatana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arkattee jirtaaje warra du'aa'i rasuula alayhi salaatu wasalaam isin xuute irraa rabbi isin haa ta'isu rahima allahu imra'an allaha rahmata isaaf haa godhu dhiirticha asriidhaan duratti raka'aa afur salaatee jettee hin tafu gurbaan kun arrarraa eegalee raka'aa meeqa salaata meeqa salaata anuu iccitii tana isinii meegaa yoo ikhlaasii jiraatte harkadhe kaawoo haya haa jennu kuni muslimaa barni yoo namni muslima hin taane harka keessan irratti amantaa islaamaa qabate yoo wayii fooyyiidha inni islaamuu arraawurii jaartin inni fuudhus eenyu muslima horteen isaan keessaa baatu eenyu muslima namni kun horii rabbiin itti kennee hajjii dhaqa zakaa kannata masgiida gargaara mindaa maatii isaa guutuu miizaana eenyurra jirti miizaana keetirra jirti ta isaa odoo hin irrannetti namni karaa rabbii keessatti nama yaamu nama safaataa seetanii nutiitu sadarkaa isaanii hin beeyne malee bar waardiyaan amantaa islaamaa ulamaa'ii rabbaanii fi daa'ii saadiqootaa rabbiin anaa fi isnuu waardiyaa islaamaa rabbiin waa godhu gara ilmii jaalowwan kiyya ka islaamaa fi ammas ilma namaa waliin ka wal dorgomnu waan lamaaniin isiniin jira beekumsaa fi haala gaarii qabachuun yoo ammaan tana nuti muslimoota nu laalte nas'alullaha assalaamata wal aafiya inuma jaraatun nusaamehu alladhina naqulu lahum ahbaash ummata yeroon ahbaashiin jooga ummata ahbaashii tuuta muslimaan baanu bar jay ummata amaara jettuun kan hin agarre amala isaanii dukkaana dhuftee intalli xiqqoon isaanii kookaa yeroo sirraa bittee kookaa kannituuf ama sagganaallee siin jetti bar teenya ama sagganaallee ni beeti dhiisi nuti amataan keenya ama sagganaallee ni beena nusaaman wahayyuutu haala gaariini namaa waliin wal dorgomu maaliif rasuulaa jeegaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam innamaa bu'ithtu liutammima makaarima al-akhlaaq aniin kun kaniin ergameef bar haalootii gaggaarii isinii guutuudhaafin ergamee wa innaka la ala khuluqin adhiim jee isa faarse rabbiin jalla jalaaluhu ka rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam waanuma gaarii ja'amte cufa ka qabu garuu rabbiin jalla jalaaluhu rabbii akhlaaqa isaanii gaariini بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم إسام فارسي كان بكم سان ميلا لغا جرنوتي مسلموتا متجنن تكنولوجي دان إيسا في إيسا جرن إيسا في إيسا تريكا أگر تغانا قودة ورّي راقبو إسان تكنولوجي قودة ورّي قبو إسان الردورة نوتي أمو مسلموني إيسا في إيسا ترى غافا golden age جامسون ummati Ameerikaatii fi Awurooppaa maal ture dark age dark vohu zamana dukkana eenyu isaanii fi dukkanni odoo qur'aana qabnu hadiisa sahih qabnu muslimni akkamit dukkana keessa jiraatu garuu har'aan tana qur'aanaa fi hadiisa irraa fagaachuu keessaanii muslima rabbiin jalla jalaalu rabbii rahmata godheef malee irra hedduun keessaawuu shabaabni dukkana keessa jirran sin jaaba hamma iqaamaan kaafamtutti malee hin dhufu guyyaa jumaataatillee ka ollaa masgiidaate yeroo isaa waalaa yaani waan takka maal arkattee meejee namni muslimaa yookaa addunyaa fi hojjechuu jira yookaa akhiraaf hojjechuu jira inuma niyyaan isaa tollaan namni muslimaa gama lachuututtuu milkaa'aadha jaartii ta'e waliin bar rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi halaali xayyibiin qananaa'uun sadaqaadhaa jee bar ajallakumullah baajaay ta'e oofu jirta halaal wallee ittiin bantu janja namaati sawwiis achi keessatti ummata farshoo biiraadhaan deemu waliyyaadu billaahi hin fuuti ati ibaadaa godhu jirta masgiida dhuftee khutubaa dhaggeeffatta ibaadaa keessa jirta amma isin salaata keessa jirtanii bar rasuulaa jee salawaatullaahi wasalaamu alayhi namni tokko bakka salaataa san qabatee hamma salaata eeggatutti salaatuma keessa jira jumaa salaatuu fi eeggachuu jirraa mi jaalawwan kiyya yeroo isaa maalaayaani addunyaa jetta neep callaa hin qabu dardarri anjamaa malee akhiraa jetta akka agartu masgiida isaa onsa yollee ammistanyaa
gorsa jaalalaan guutamte gorsa ifgad qabiinsaan guutamte aboo rabbumaatu jira khatiiba baasaan isin hin jaaboo rabbi jira oo kam jettan sodaatuudha ganda keessan gaa ilammaan qabiira wal hidhaadha ganamaan dinnichaa nyaatanii danqaramtanii bishaan isinii hirree jirra bishaan dhugaa dinnichaa liqimsa obbolesso awoo dardarrii bahuu qaba ganda kanarraa aboo maase bahuu qaba malee akkanumatti yeroo teenya maalaa ya'anii waan hin jirreen daddabarsuun waan nurraa eegamtuu miti umrii tana irraa hi gaafatamnaa bar ajallakumullah ulamaa jala teenyee ilmii qara'uu qabnaa fi ammas umriin tiyya guddoodhaa deemtee jirtii amantaa islaamaa kasi hin jirtu wanni kanaatis rasuulli rabbiitu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gaafa wahyin isaanin rabbuutu amata meeqa turan amata meeqa 40 ijoolleedha garuu laaliga Abi Bakr Siddiq radiyallahu an gaafa amantaa islaamaa qeebalusan amata 38 tur eeganaa ulamaa'i rabbaani tokko sahaabaan beekumsa inni qabu ka qabdu hin jirtuun isin hin jaa booda laallahi takka gubbarra gizee baane insha Allah ta'ala takka abbaan fadhe hadiisa isarraa haa odeessu beekumsa abbaan Bakrii qabu radiyallahu anhu warda sahaabaan qabdu hin jirtu amma 38 itti islaamummaa qeebale anaa fi isin bar itti dhalannee bar ani guddodhe la atummaan kaayyoo qabaannaan murannoo qabaannaan ni taatu imaam Izzi ibn Abdissalaam rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a isaa guddaati obboleeyyan kiyya beekumsa eegale eegana sultaanul ulamaa ta'e amman tana waajaa gabaarseetiin isinii hima beekumsa akkaataa itti arkan beekumsa akkamitti arkan sadarkaa ulamaa'ii wajjilaalle sadarkaa xaalibal ilmi taaju sadarkaa xaalibal ilmi wallaalle namni beekumsa qabu waan inni arkatu ammas tana isinii hime eegasii waa takka isinii faayimu hattaa obboleeyyan kiyya namni beekumsa qabu yoo inni du'ellee dalagaan gaariin isaa hin cittu ni beeytanii amma soggudaka sallu ala nabi لا الحديث إمام مسلم سيسا كيسة فيدي رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يرو علم آدم دو وجين إسانك إتي جهة كراسة دي تمالي وجين إسانك ونج دونان دلغان تنيا دابت إلا من ثلاث جهة كراسة دي تمالي إلا من صدقة جارية صدقة جهة ياتو تاتيت ملي أكا نمني توكو قرآن مسجد فيدو مسجد جارو أما مسجد كيسن كان جارو جرتني متي ما جتا منارة تنرتي هرماچو نمني غرغارا منارة تندا والرب سيلافزي باسي يو أرجم ما ربي أكان سيرتي أرجم باسي آتي زكا غارت يو صدقة الجاريات آتي ملي أو علم ينتفع به يو بكم صفائدة قبو لكسي ديمي ملي أكا كتاب باسو أكا أمانتنا سيدي لان كايو فيديو وراب دي كيساو زمني أمانتنا ربي إخلاص اتباع صدقي في استقامان وهاكنو فيديو وراب دي يوتيوب فيسبوك الرقل يو إخلاص اتباع صدقي في استقامان جراته هم قيامان دابتو نما فيديو سلالة سوابا سنين كجيلة دلغانته سيفيدم يو سيدي كيسه سيفيدم درساتو کو كتابة إنن كبو كتابة يو بيتم سيفيدم تي أو ولد صالح يدعو له حتى إلمان كان يلي رسول صلى الله عليه وآله وسلم أكاتا اتقود سنولي نوهيمن يو غربا غاري لكساني دي ممالي كإسان إف دعائي قد ورّا إلمان قبدن ربي إلمان كيسن دسيجة كيساني ربي سنفاقن إلمان ورّا مكا إسني قلوا ربي سنفاقن ورّا إسن عرب سسو ربي انتا إسن ورّا فودة إلمان انقبان أمو ربي إلمان غاري سنفاقن ورّا هنفوني أمو ربي سنفوز آميني ورّا هنفوني إكو أولي غرتي بوليسو أو ربي ساليه تكسيني تياغم وندلا تماتو بوتي واس كيس ربي جيرا جولي غاري ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا جئ ليلي كدابت
yoo hajjii abbaan oduu hin guunuti yoo rabbiin horiitti kan lubbuu isaatiif hajjii godhee abbaa isaatirraa godhu ilmaan akkasii yoo dhiisee deeme malee hojiin namaa ni cittiiji. Hadiisa kana keessatti nama sadii haa himu malee namni hojiin isaanii hin cinne hedduu nama karaa rabbii keessa du'e haafizul qur'aan ati yeroo nuuf hin geessuu hedduu beekumsa karaa itti arkannu karaa jahan faayin. Imaamu Shaafi'iin rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a وللوداني كاي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببياني يا أبلي سقيا أبدا بكم سينار كتوجيبا لن تنال العلم إلا بستة واجها ملك سأنبئك سيفين أوديساجي عن تفصيلها ببياني إبسادة أكانسي إبسادي جكسي جابر ذكاء كدراء آكلته أبلي ينكي عاقلة نما عاقلته رجل ذكي سمارت كجانين intelligent عاقلته راجي تان وحرص بولولاته طالب العلم نمني بكم صبرته كيساو امانتنا زمن ساينسي في تكنولوجي نمدغا فيديو فيسبوك في يوتيوب في تيك توك الرتي بوست غوته ما شاء الله استاذ ما شاء الله استاذ انسان اكنون جابسيني سن علمي نمد ابسيني بيتا استاذ سنجيمي الراولي ان استاذاتي اكمتين علمي قراجا هذا مسكين اكبر يو كستات ندابتا بكت حق مليون تك استاذ امتي علامه فضيله الشيخ والدكتور اجال انسان قلبي سنسينات وان فدي حاجو علمي نما فيتو حتى سيناجو بولزو اتي سينين بولولاتو قبا تنال الرسول لغا صلوات الله وسلامه عليه حديث إساء قباب سيتم والحديث في المشكات المصابي أنس بن مالك الرادفه عبد الله بن عباس الرادفه عبد الله بن مسعود الرادفه توساني ربي الراحة جالته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال منهومان لا يشبعان بولولون لما هنقوفني جي بولولون لما هنقوفني منهوم في علم لا يشبع بولولان بكم سكيزة تي هنقوفو هقوتو إدانو إني هقوتو كتابة كان الدبر كان الدبر هقو بولولا هنقوف ومنهوم في الدنيا لا يشبع بولولان جرو دنيا كيسة تيس هنقوف تجارة تي أبو تجارو ميتين جرا نا گیا جے دلگا سا کھڑی سے کرتنی دوورے کیساو نوتی warri ilmii barbaadu akkamitti naa ga'e jenneen isnabo hogguu waan haarayaatuutu baha waan haaraya nutis akkasumatti waan haareessanii waliin zakaa'un wa hirsun wa ijtihaadun tan karaa rabbii keessatti tattaaffachu walladhiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana isaanawwan karaa keenya keessatti qabsoo godhan isaanawwan tattaaffii godhan كارولة تينيا إسان كأجل شناجي ربي جل جلال ربي كارا بريدا إساجه ورقة إلى ربي نواغلو واجتهاد وبلغة وانت كنافين قل إردي بيتا حفظين نجدي أما سيردي بيت قرآناس حديثا سيدد إردي بيت يرى إردي بيت بود دي إسي قبجون واهين أولي وبلغة قلما في دبترك إنك أبني شيكولي جلتاو قم يو أبو أني وان شيك نجو حفظي دان قبچو هندن دو جد برre si dabtara ro bale so rakon siratin jirtu inuma monyina qalam yazo ay lakam jani indim tu jabe fadu akka bishan sirrantu ne bakata gayen gize si dibde ittiban ilal si qabam tez hifzini si wasuhbatu ustadi egana barsisa kesan sahibu gurduni طالب العلم صاحب أنيو قرأتشو كبا برسيسو ميسا نما براولين صاحبة آيو جدي بكم ستيسان نكتي بكي وصحبة أستاذ ميلا إسا جلاهن سوسوي وان سيكون نمي دعوة رت بكم سرت نايم جين اكسبيريانسي مطنون إساسا إيرا سيكوت بكا إني غافة درا أن أكنا تيتين دوغو غوري بكا جي أتي أكمتين دبرايات guyya amma ati ilmi qarate si dhufti barrakon ya iyal amstanya arrantana namta kasim beeku boru ilmi qarate as duran dhabbadhe nama gorsa yero jettu
warruma dhengadda saahibii wassaab waliin jettu san isaanumaatu haasida sittaan sin jaawaran iyyakam taata duware oona cinqan jettee if duuba deebita oggu dhibbata akkasii haa cinqan ani gaara everestiitii jeen tatakassaru alayhi habbaatul barad baradoon gaara everestii san yeroo rabbuutu akkamitti baadhata gaarri ani loon jaamuusii ka warra ispeensanii jeen yoona dura dhaabbate xillizoo godheetiin testaadhaan sibira dabara malee qalbii tiyya kana cabsituun sahin jeen ani gootaadha jeen qulloo ana narraa qabadhu tan iffaan sun jaamtu warra deero walaa tuzakuu anfusakum naanin jeenga namni tokko ayetu mutakkicha tana beeka saka nama godhan sin jaa deero qalli baala gizaay barsiisaa kee saahiba godhodhuuni waxuuli zamaanii eegasii amata dheeraa boodu walitti beekumsisii qabama garuu yoo kana jedhu amata dheeraa miti waan barbaachisu lugaa nahwii sarfii maarree yeroo qaraate beekumsa ammaan tana sununusitta tafsiira waliin sheeka jala yeroo qaraate kitaaba kan odoo hin qaraane afaan arabaanii beektaanii siifi galaawan akkasiin isiniin jaa walii galee qabattanii jahan tana qabattanii gaafii gaafadhu hin qabanne rabbiitu jira dhugaa himuun isa khaxariidha bara wallahi dhugaa himuun nama bilisoomsiti yar hin qabanne oo dhiisi boo viidiyoo feesbuuk irratti ilaalaan isiniin jaa'u yoon hin dhugaa qunname rabbi irraayi yoo dogoggore hammeenya nafseetii yaate bisheexaan irraayi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa allahan intifama isiniif karaa jannataa dildila ta'e ani bidda jahannam keessatti waliyaadu billaa na darburraa isa allahan intifama anis kan hin dubbadhe siis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbi nu haa milkeessu yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaase cufa rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu umrii dheertuu barakaa qabu dalagaa gaarii waliin rabbi nu haa godhu amantaa islaamaatiin warra dhaabbatu rabbi nu haa godhu amantaa islaamaatiin warra ciisu rabbi nu haa godhu amantaa islaamaatiin warra taa'u rabbi nu haa godhu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa godhu warra rabbiin dalagaa isaanii cufa anaa fi hojjettanii je'een sanirraa rabbi nu haa ta'isu aboo rabbiin ni danda'aati nama hamtuun isin fadhe rabbiin hamtuu sana abbaa sanitti haa deebisu rabbiin gaaddisa arshi jala rabbi isin haa kaayu masgiida keessan kana akka guuttanii barreechitanitti rabbiin jiruu teessan cufa isiniif haa bareechu rasuula waliin salawaatullaahi wasalaamu alayhi jannata keessatti rabbi ollaa isin haa godhu yoo haadhaa fi abbaa qabaatan rabbiin haadhaa fi abbaa keessaniif umrii dheertuu barakaa qabu dalagaa gaarii waliin rabbi haa kennu yoo tokkoon isaanii yookaanuu lamaanuu isinirraa du'an ammoo rabbi rahmataa godhuuf qabri isaanii caffee jannataa godhuuf galmi isaanii liyyinitti haa galmeessuuf kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbi isaan haa godhu مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جرغ غارسا ولي ربي ساناغون متلي جچما يكنيا لا اله الا الله محمد رسول الله ربي نواغون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.